Mizoram boilaya thil thleng rap thlak zualte Mizo ten Mizoram kan duah hma hian meitei le mirawng te an lo awm tawh thina Mizo te hian kan lua tan chia kum hi hre thei tawh lo mai la hedi sang khazar som nga te ka chuan kan lua ngel hle to ome meitei le mirawng te po in chen na tlaka an ngai lo heram hi zo fa ten kan lua hma chuan turam ma ni lo ram ruak dik takani kan lal te kha an fakom em hloma kho thlang lama ram zauna om to si lo chhak lama siak zapa wate an ngam bok si lo hriam hrei tur thir an mawo si an zuam zong kho thlang lam vai an zurun fo mai po kha thil mak ani hran lo atoba British sarkar poyan soita a British ho chuan kan ram nei lung i na chete ma nei lowin le achunga cheng den ham kol sen lutuk obbe min du wang rigotin sang khazaria som sari panhi chawa tang chuan min ram du chil tan ta a Mizo lal te po bor sap thu nei na hnuaya vahai lal ang lekin an lo lal ta a zoram independence alo top ta sa pho hnuaya kan lo kun ta a sang khazakwa soma chuan Mizo upa ten van doina lan tir tu ni a an ngai simei khu chu van bo ruak chan ve o mok khop hian aron zam tarui maya an hlau thonang nge in kum somli pakwa dana lo thleng thin mau tam tram rap thlak tak chu aron thleng zui tangei mai boka khotina thlohma zong zong sa zu ina se zowa Mizo mi pui te chu thlaphang takin anom ta ni ma se chu ti la ya borsap WM Kennedy chuan tlong lui atangin silchar bu fai acha chuang hek maya sai rang atangin bong to lai lir in an phur chuaka khotina atangin aba in an phur lui lui maya anu a borsap je heslet chuan chung an bu e man chu aron thing tan ta a poisa nei om hek lo kuli a an tlak ta hloma an nin zia chu an hril fa ka tling sang khazakwa somli paruk alo her chua chuan India ram chuan independence a mudon ti achiang ta a politics chu soilo high school chungchang tak ngial po soi rengam ngai lo khan borsap e McDonald chuan political party din apal sakta thut maya khang hun laya nammol tak Mizo te tan khan thu mum nei ahar em maya politician le khathiam om chun pu cho sa pro ngala kha ma khuwa ngai tu sa pho ngai na lo zet mai borsam ne na anin tai ran mai kha alo ni bok nen pu ar van lo matenen an ngai dan alo phir ta che mai renga India independence hona engtin nge kanomang ti kha an boina berani McDonald la khan thuron min pek tur a hre mai bik lo khron colony in la omila min du lena a Mizo pa ngat kha du lo anom tlat Scottish patran ti te an han soi ri a ma se soi to angin India hnuaya minom pui tum ngor ngor kha anom tlata chung mi te chuan thingtlang pa ho hnena chi ringot te kha an aw hla ni Assam sarkar atangin palai an lo kala foreign le defense India sarkar in changse abak zong nang ni in changola ti te an ron rote ma se thutlung na mu mal om lovin thim tham dai tak mewin India sarkar hruaina hnuaya chuan kan han om ta phot maya sang khazakwa somnga paria ta mau aron tam le tange maya Assam sarkar noi a district council nein kan om to a thla alamuang hle mai ma se Assam sarkar chuan mau tam tram lo thleng tur hi anoi thei der lo an miron tir la chuan mau tam lo saju ka hmulo atiliam mai maya Mizo mi pui te ngai dan ani talo ani ang mani arowin rel nge chul ti na lo lian ta a pulal deng a party thardin MNF chu an bo tarui rui maya khotina volunteer dinin sipai lam anjir tlot maya ni sang khazakwa somruk paruk February ni somni pariata chuan MNF party committee sang ber chuan Mizoram chunga India sipai kem om zong zong lak fai veka Mars ni a independence puan tur ateta burmaya chuti laya Mizoram sarkar defense secretary pu ar zamoya chuan Mizorama India sipai kem om tela fai vek turin thu pe ka chuang hala chu thu pek chu Mars ni ma a thleng man ngei turin lung leile champhai lama te tlan pui hala ni ta a
lung le Assam rifle kem hi East Pakistan atanga an lak rifle som mangin lak an tum phota kem bulloka om BSF kem le Assam police kem chu lang masak an rota heti elaya mizo tlangwal Assam police changlai then khaturwal puin olsam takin an han la phota a bulloka BSF kem po chu bothut policy mangin an la le tamaya silai somsari pathum zet an nei ta lung le Assam rifle kem po lak mai anin be se te lul nen anin kap tang hek hek maya ni thum lai anin ka hnu chuan tui le cho an ngei chana mizo sipai lam hian an wireless pu an ka hluma wangin lung le Assam rifle chuan chantu an ko thei lawa an commander lieutenant agarwal chuan in pek mai arem ti ta a rifle somriat panga LMG pathum 2 inches mortar pathum le grenade le silai mu tam tak chu mizo sipai ten an man ta ni champhai kem hi mizo sipai tam takin an hual nga la thingfak le rifle tlem te nen an lu chuak tamaya sipai kema sipai om zong zong le reson sil fen te nen mizo sipai te kuta om ta a apoi mo ber aizo la an che swal ta mizo sipai ten hual betlan ma se Z fighter chakchi aron virlut ta a du lai la ya bom tha ka puak rangin an tlir khum hek hek mai boka kanzol ko pui chu akang ta hum mai ani heti khopa thin urle tur si chuan chadaka min lo en kol mai om chu mai du tok lovin sipai division khatjet an ron lu tangwai ngoi maya vai reng te tlangwal in khom bang mu nom ti taka lo thlir tu te chu Bible nen sop nuai khopin an ron kap hlum nga la dur tlang an ron thlenga lai pui nen mortal nen aizol an ron bom ngek ngeka heavy machine gunin an ron phu chur chur boka mizo sipai te po in sa seng lo thei an ni talo lung leite champhai te an lak len hnu chuan khovel chan china po in ambush na rap thlak ber a thleng tran ta sang kha jakwa som ruk paruk le ruk wa in kar chu ngat pheka chuan khovel ram boy a hian alarap thlak ber nge nge ome vai sipai lam tan po thin thi a mut chu a har hle ang thila an thin hem na chang mi pui te torna February ni sari sang kha jakwa som ruk pasari hian Eagle Brigade Colonel F Pazona Hoten na chang kem lak tumin an ka pa an hual betlata vai sipai lam an tlom trep to mizo sipai ho tu lieutenant colonel la rikhu ma chu an ron kap lum tala umaya mizo sipai lam chu an lak ngei tumin an be zui nga la charge to mai tur ti a an ngai to mek lai chuan pangzol lama tangin vai sipai tamjok an ron thlen bel don ta a mizo sipai lamin in sa seng mai tha an ti ta ni vai sipai te lo thleng thar te chuan mi pui nu naw dai vela tlan chia chu an au khoma ta chang khua in zong zong chu an hal veka pangzol an hruai khom ta ni ram hnuaya bir chuak ngam lo chung ko som vel chuan na changa chuan bo kho in anom zui ta a he bo ka hian mizo mi pa pi te kap tona dam lo wanga chol mek le lieutenant colonel van nga ya sergeant lal zawale baite ate anria ka ni ko tharuk sang kha jakwa somruk pasrai khobar tirte a he bo ka hian vai sipai an lu ta thut maya sibudar pakhat chuan lal zawate ria na in kong khar chu a han kik dot dota sergeant lal zawa chu a thowata kongka awa hon chuan vai sipai awang muta ani chi ai mi aloin kir le a asilai MK3 chu la in alot ri ropa vai sipai kongka ading chu akap thal topa api ading major chu a han kap le hala athin urtok lekin akap liam tatlat major chu a han out tuara pon lama tang chuan LMG in aron brush to chur maya sergeant lal zo chu a ngong an ron kap tlang zoka atu thlor maya baitia po an kap lum ta chu boka mi pui om zong zong chu an khal khom hala kap to na dam lo ko siklo lo chu major chuan ivaron kalmuang big ve ti pa chuan a kuai van bada ka a chala chuan pistol chuk to amewin a han kap thoi maya mi pui thu khom chuan hlau thlabar in an thlir thup mai ni
chu tia thlabar taka an awm khawm lai chuan vai sipai te chuan LMG le rifle hmang chuan an pawng ka ta chiam mai a puitling pakua le naupang pahnih an vaiin sawm pakhat an kap lum der mai a arap thlak ngei mai zan dawn ambus chu tia ram a buai tak nuai nuai nu chuan Mizoram Sarkar Vice President pu lal nun moi chuan vai sipai reng reng arem chan na hmun apianga an ka hlum vek zel tur le an silai le reson atam theyang ber lak sak zel turin thu pek rum ra zet mai a chu ve ta a he thu pek hi Vanapa Battalion Commando Colonel Lallian an alo mu chuan phul len ram atangin vai sipai ambus na rem chang zogin aninak chuak ta sung sung maya zan lon le kon pui in kara chuan an lo chak ta a ninga mei sang kha chakwa somruk paruk ani a kon puya chuan India sipai motor convoy ading huk maya zan lon dai metar zali huam chunga Mizo sipai ten ambush position la in an lo chang ve thunga firing order zone a chuan chilpu abom an kama dar ni le minute som thum panga chia ani ta India sipai motor tam tak chu aron enji tangwa maya motor ma saberin chilpu abom an kamna athen ma vai sipai motor zip pali le saktiban panga chawin ambush huam chung an lut man Mizo sipai pakhat chuan silai ati puak pal datlat silai are lak lo to a hun ma a ka ngai ta Mizo sipai te chuan silai mu ren mi alovin an kap ta chur chur maya vai sipai lampo in an ron kap let ve boka arap thlak nge nge ber ome Mizo sipai te hian delay group thatak an da wangin vai sipai ambush huam chunga lut ve lo India sipai te hian chan ngai nan hrelo motor te chu grenade mangin an bom al ngal vut vuta minute som thum zet anin kan hu chuan India sipai lam silai ri are ta motor kan ku vut vut kara chuan vai sipai te chu an thikoi nei nuai maya rifle som paruk sten gun pahni silai mu tam tak ba ka reson an theyanga tam an lang nu chuan colonel Lallian ho te chu anin sa seng ta ni hemi tum hian India sipai lam hian mithi zat hi an jep thlata vai sipai somli zat chu thinge in an hria ni tualbung vai sipai kem hi tlang chi pa om ni in a hmun hi arem boka an post commander hianin isua ho point ron thok chuak ma ula min ngam lowang ti in uan thu a chak chuak ani ome Vanapa Battalion Commander Colonel Lallian an alo hriat chuan an hnuai a officer te ko khoma isua meu chau tu chu engdia ti tur nge ka ngei tur ani Vanapa Battalion le Lalvunga Battalion na tangin Major Lallo ta ho platoon khat nen an be ron ta a he ke ma hian vai sipai som tum pakhat anoma somni pariat an thi a pakhat liamin pahni chu seling sipai ke ma awak lut ramani hemi tum hian Mizo Army te hian LMG pakhat sten gun pakhat pistol pakhat rifle le silai mu tam tak an lak sakani tualbung ambush tuna kan soi tur hi chu ngo pakhobul tualbung dai in ka thuani 9 Bihar ngo post commander Major Deswal Bihari hi aswal maya mi inalu thut thuta thingrem hai sak vak te chinga kho sang sang fangin operation nein azin kwalvel thina chunga te chuan nulangen te aching thin selkal tlang dung mi puiten an tur talul lowani ang khotin VC deuh tho chuan Lalvunga Battalion Colonel kap thuama hena kap hlum mai turin an ngen ta hiala ni somni panga thlali sang khajwa somruk pariat tlai lama chuan kolbem atanga aron kir le lam chu an lo kap ta ni hemi tum hian vai sipai somni an thi a pasari hliam anom bok Mizo sipai panhi an thi ve ni rap thlak ve takani a hetianga in ka na mi som atanga som panga thi na ti vel phei chu soisian po ani lo Mizoram buai khachu buai takani remnani a hian Mizo te tan lom na vak turom lo alom tur chu kan mol luat wanga min oblui tu India Central Sarkar khu an ni an poisa kan batam lutuk te hi an ta na za thak keini tan za na tur pakhat ma om lo min en kol thei lo chuan min chua san mai se ti hi Mizo thalai te thinlung lua tu ani tareng ani